computer laptop ki oina di ahenba offer pijari mafam Thawal Bajar Makha Laitan Them Auto Parking Mana Akopa Marol Khangbining labadi call to view 700-574-6809 Amukana 700-574-6809 Hangdok Chari Jingo IT World Store Adoma Karigumba Yumda Pamna Tongan Mehiram Kiada Amuktang Kangnana Magidama click to view Maruina COVID-19 Hakselgi Maramda Lomi Sinigi Maramda Lau Singugi Lamda Bharat Sarkar Putholi Tongan Ba Kanaraba Tabak Torum Singi Maramda E-Government Sector Singi Maramda Pumnamak Adomna Kambiya Hiram Kudimak Adomna Kangna Nabagidama Site Asida Changi bekaspedia.gov.in Nataga bekaspedia.in Miyam ki Kana Nabagidama Bharat Sarkarna Hariba Portal Si Semjaba Ngasi Mak Amuktang Sanglaga Yimbi Nung Tumhale Ishwar ki Mangtak Amadigi Nung 27 mm ki Mathakta Leiba Phaubada Sanga Yumpam Nung Phau Pakha Bemda Leiba Sana Halgi Mana Masing Semba Hidak Thakpadagi Nung Sing Pungtum Tumhanduna Phanbangamle Masinga Kidney Ising Komda Leiba Nung Sing Tumhanduna Mai Pak na Laying Bangamle Nung Leiba Singna Amuktang Sangyeng Tokthokpiu Akopa Marol ki Dama Call Tobiro 9366752158 Amukahana 9366752158 Laying Zariba Sanahal Sanga Yumpam Nungpo Pakam Mel Sanan Gidak Thakpadagi Phakraba Miyoi Sing Ibomcha Thoban Ningombam Puspa Hairo Biki Hairo M James Khangabo Hamida Sanga Yumpam Yumnam Amusna Thobal Hauka Y Aranjana Thobal Hauka Haukiba tang kunga mari tha ani Englishing ani kunga nithoi sagol se numit ki numidang wairamda mange masugi sagol laba ama mafam khangdana mangkhre hairiba sagol asi sagol gi sabal su yaukhi kanagumbana thengna birabadi wangjing hodam badalaiba ahaibam helen maitaida sinabiyu adomgi awaman matiksana kasagani contact number pijari 8798021776 Amuktanga 8798021776 Admission Open 2021-22 ki oina Royal School of Nursing Wangbal Thobal District Manipur affiliated to Manipur Nursing Council Government of Manipur recognized by Indian Nursing Council New Delhi Royal School of Nursing Wangmal Ladiba Asigi GNM Amadi ANM Tamning Basingi oina admission ngasi mahangduk chari GNM gi oina seat kun loinana duration course chahi ahum eligibility 10+2 with 50 PC loinana arts and commerce both and girls NM gi oina seat kuntra duration course chahi ani eligibility arts and commerce 10+2 fast both and girls all the courses are job obtained with excellent placement akupa marol khambini misingna WhatsApp number 9931583337 Loinana mobile number 9366841509 Amukana 9366841509 Hena akupa amadi khudong chaba kaya gidamak number sing asida call to biduna Royal School of Nursing Wambal Thobal District Ladiba asida lakbiduna akupa marol khangbiu Hello kai dawrugi ni nang Kaino nang yori nang na phone da lakpadu nati ni ai ni ngai ni ai sida leire namang de lepe kaidoragi kadai paisa kadai paisa thobu chalu brai bu ne anaba hangu ga chap mana khare kari kana kaidoraba o doctor na ne cancer on ba yai ching nei test thok se na haye ta da du adata tangdang ba ma khangdok na ba lawra du kala ma thadu aga ma ban da chatlani no koi chen chen hori he adugi da muktu bukai do bi ma pan da chatlu ne gi ne ai koi si da su latest and the advanced technology gi anuba matang ma chutna raba khuchu khulai kaya ma marang kaina leiraba American Oncology Institute haidana Babina Specialty Hospital am leiri sidi Sajiwa jil changpham gi do hoi ne madai da medical oncology radiation oncology surgical oncology hemato oncology nuclear medicine madai hendoktana health insurance ki facility na chingba loina leire sidi ado test to ada amuk thara di adum chatpadu ga amhana traba he oi de sigi stage yore aduni adani haibadu khokop pakhang bangam laba pet city badi gamma camera hariba machine sing asi leire sigi matakta mai yaina ba machine health sion north east state ta
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯥꯟꯗꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯀꯦ ꯏꯕꯥꯏꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯀꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯤꯡꯉꯨꯈꯤꯒꯦ ꯑꯩ ꯑꯁ ꯇꯧ ꯐꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦꯍꯦ ꯃꯦꯟ ꯃꯥꯟꯒ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯍꯧꯗꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯅꯣꯅꯦꯗ ꯇꯥꯍꯟꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯏꯪꯇꯞꯄ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯇꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯄꯥꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯁꯤꯜ ꯄꯨꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯁꯤꯔꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏ 5ꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯚꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯥꯈ 12 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ 169ꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯂꯦꯞꯀꯗꯧꯔꯤ KNOꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯤꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯆꯤꯐ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯗ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 4 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯗ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯨꯕꯒꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇꯔ 500 ꯔꯣꯝꯗ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯊꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯣꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯐꯥꯏꯔꯦꯟꯒꯤ 23ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯪ 2022 ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 28 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Prime Minister Narendra Modi Lengakta Minister of State Education amasung External Affairs Oriba Dr. R.K. Ranjanna None Part 3 da pangthokadaba mikhalgi campaign da saruk yaba lakpada lamdam adugi miyamna athingba pibadagi helicopter taramdana Imphal da amuk halakhre Pause asina None dagi phangba pauna hai Mars thagi 5 da pangthokadoriba 12 suba Manipur Legislative Assembly gi Anisuba tangkaki mikhal ga mari leinana vote khombagi thoramda yawba Lakiba Union Minister of State Dr. R.K. Ranjanna tongba helicopter adu mafam adugi miyamna helipad ta mai thagatlaga taba yaroi haina athingba pirakpadagi helicopter adu taramdana Imphal da amuk halakhibane Lakadoriba mikhal asiga mari leinana None Part 3 da pangthokadaba mikhalgi campaign meeting pangthoknaba sem sakhibane Mikhalgi campaign asida saruk yananabagidamag Imphaldagi lakadaba miyoisingna tonglakpa helicopter adu tananabagidamag None Part 1 da laiba Longmai Church Fellowship Campus da laiba helipad da thaumisingna gate hangdoklaga changlubadagi mafam adugi miyoisinga party gi thaumisinga gi marakta muknabasu thokhi Party asigi thaumisingna mafam adugi miyamda mangjaunana pau pidana church ki gate hangdoklaga changsilui haiba wafamdagi muknaba asi thoklakhibane
ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯈꯔꯗ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯈꯜ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯅꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯂꯤꯄꯦꯗꯇ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯍꯦꯂꯤꯀꯣꯞꯇꯔ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯎꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯣꯅꯦ ꯄꯥꯔꯠ 3ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯎꯁꯤꯠ ꯊꯑꯣꯏꯗꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯅꯦ ꯄꯥꯔꯠ 3 ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯠꯈꯤ ꯖꯦꯄꯣꯔꯦꯖꯤꯌꯥ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯗ MBBS ꯇꯝꯂꯤꯕꯤ ꯅꯤꯀꯤꯇꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 4 ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯔꯨꯁꯤꯌꯟ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯁꯨꯔꯨꯡꯗ ꯆꯪꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯍꯧꯕ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯇꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯕꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯕꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯅꯅꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯝꯕꯦꯁꯤꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯤꯚꯝ ꯈꯔ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄ ꯉꯥꯏꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ATMꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯁꯦꯜꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯁꯥꯡꯊꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯥꯟ ꯅꯪꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤꯌꯥ ꯄꯣꯂꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯍꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯖꯦꯔꯣꯖꯤꯌꯥ ꯗꯤꯖꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯗꯨꯅ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯣꯜꯀꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ BSFꯒꯤ ꯁꯕꯁꯤꯗꯔꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯅ ꯈꯨꯜꯂꯒ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯣꯝ ꯑꯃ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 2 ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ 5ꯅ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 8:30 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯣꯜꯀꯣꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯡꯕꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ 2 ꯑꯁꯤ ꯒꯥꯡꯄꯤꯜ ꯃꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯥꯡꯃꯤꯂꯥꯟ ꯆꯍꯤ 3 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯦꯛꯂꯦꯝꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯥꯊꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯒꯤꯟꯁꯥꯡ ꯆꯍꯤ 22 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯊꯥꯡꯁꯤꯟ ꯄꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕꯗ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯈꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯤꯌꯣꯟ ꯕꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯂꯤꯌꯥꯟ ꯁꯣꯂꯥꯟ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯤꯇꯤ ꯖꯣꯟ ꯒꯥꯡꯄꯤꯃꯣꯜꯗꯒꯤ ꯃꯦꯂꯦꯟꯗꯤꯌꯥ ꯆꯍꯤ 29 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯅꯤꯖꯥꯡ ꯖꯥꯍꯧ ꯁꯥꯂꯦꯝ ꯕꯦꯡꯛꯗꯒꯤ ꯁꯤꯌꯥꯝꯕꯣꯏ ꯆꯍꯤ 18 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯥꯂꯨꯝꯄꯨꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯟꯕꯤꯌꯥꯟ ꯀꯥꯅꯣꯝ ꯆꯍꯤ 15 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯖꯤꯂꯝꯆꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯕꯤꯌꯥꯡꯂꯨꯟ ꯆꯍꯤ 33 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯥꯅꯧ ꯀꯧꯏ
सोक्लबसिंग असि चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा लाइकनख्रे अदुगा लाइखिद्रबा मिहोय अनि असिना पोस्टमार्टम गी दमक चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गी मोक्ता थमख्रे हाइरे तरानिथोय सुब मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अहानब तांकक की ओइना फेब्रुवारी कुनगनी पानिंग थौकाबा नुमिता बोट थादनगदौरिबा सिगे बोट खोमबगी मतम ngarang नुथिल पुंग मरीदा लोइसिनखिबगा लोइनना अकनबा सेक्शन थौरांग लौखटबा हौख्रे तांकक असिदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कुंथ्रागनी पांदा वोटर लाख तरानिथोय लिसिंग कुनगनीथोय चाटे तरागा हुमदोइना मिरेप नुपी तरा मंगा यावना पुन्ना मिरेप सामगा हुमबुद्रा हुमदोइ की लाइबक लेपकदौरे बोट खोमबगी मतम असि ngarang नुमिदांग वाइरम लोइसिनखिबगा लोइनना हाइरिबा पुंगफम असिदगी कॉन्स्टिट्यूएंसी अदुदगी नतबा अतोपा पॉलिटिकल फंक्शनरी सिंग संगबा थिंख्रे स्टेट नत्रगा डिस्ट्रिक्ट की MCMC दगी फौंगबा याबगी अयाबा यावदना हाइरिबा मतम असिदा पाउसी सिंग टेलीविजन अमसुंग अतै मसिगा मानबा पांबै सिंगदा मिखलगा मरी लेनबा एडवर्टाइजमेंट न चिंगबा फोंगबदा थिंगबसु थमख्रे हाइरिबा मतम असिदा पब्लिक मीटिंग प्रोसेस न सिंगबा पांगथोकबदसु अथिंगबा थमले हाइरे लोन यादे हाइदुना थिंख्रबा हौजिंगना लेंगाका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन चथरिबा कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO ना BJP दा बोट पीननबगीदमक मियामदक किहन खंगनबगी थबक चथरिबा सिगी मायोक्ता कांग्रेस पार्टी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC अमसुंग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO मणिपुर दा वखतख्रे BJP ने मिखल की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुगारबा खुलाई पाइबसिंगबु मिखलदा सिजनरगा पावर पाइनना बहोतनरे हाइना हानगी यूनियन मिनिस्टर अमसुंग अहल ओरबा कांग्रेस लुसिंगबा सलमान खुर्शिदना मराल सिखे पाउमिसिंगु नबा अमदा सलमान खुर्शिदना लमदम असिदा वारी सानरगा इंथा तपथबा पुरकनना बहोनबदा कनागुंबा अमतना मदुगी मायोक्ता लैरोय लैसु लैरक्ट्री अदुबु हंदक वारी सानबा सिगी खुदोंग चाबा लौरगा इलेक्शन दा बोट काननबा लौनम तौबसी याबा ngamloi मसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट थुगाइबने मिखलदा कोड ऑफ कंडक्ट थंबासी मपुंग ओइना मतम तमदुगी लेंगाक पारिबसिंग न लौबा फिरेप अदुना मिखलदा ममी ताबा यारोय हाइबने मिखलगी मतमदे यामना मरु ओइबा फिरेप क्या मियाम गी वाखल अदु नाथैरगा चटखिबा याय हाइदुना लाइथोक हंदना थमलिबने वोटर सिंगबु यामना मनिंग तमना अमसुंग अकीबा यावदना वोट पीबा ngamhanana थौसिल चथरिबने हाइखि लोइसन इंडिया की मिखल द थाजब थंबिगनु मदुगी महुत पांबई लेनद्रदि मिरेफ सिंग सिदा अमदि मिखल असिद थाजब लेते हाइन उन्ननबा नन ऑफ द अबव नोटा हाइबा अदु निंगसिंग बिउ हाइन पिपाक प्रो न हाइरे लेबा सिगी लोन यादे हाइन लाउथोख्रबा पिपाक प्रो गी असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी TH इसिंग जावबना खुयेक बिदुना थादोरक पचेरोल अमदा किंथरकलिबा इंडिया की लिगलम असिदा इरेचा सिंगना मिकुप खरद ओरबसु वखल खंथाबियु मियोटपा नमथा पांगल दंगाउरबा मिरेफ सिंगबु थाजबिगनु मखोइबु परा तंबीबगी तंजा अदु मांगहनबिगनु हाइरे मणिपुर कोविड संदोपगी चांग यामना हंथख्रबसु लाइचत असिना मरम ओइदुना मी सिबगी चांगदि हंथाहनबा ngamdana लैरिङै चेरक असिदा स्टेट असिदा था मरी खक्ता ngairibi nupi macha ama laikhidre फ्रेसना फंगबा पाउगी मतुंग इना laikhidraba anga asi उरखुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा कांखुल खुलेंदगिने angang asi khong hamthaba ningsa honba waba oba haksang sagatpana singbalayong sing uthorakpadagi urkhul district hospital da laikanana ba tha asigi tarik 18 da pukhalakpada covid-19 positive oiba thengnakhibane loinana numit asimakta da laikanaba ngamdana laikhidabane mahak tharga hujik phawbada laichet asina maram oiduna laikhidaba mising lising ani jamga sumna mapan yaukre haukiba pungkunga marida anoba case kuntraga teret thengnakhi
इसिंगी अवाब कया मायोकनरबसु लौ लोख्रबा मतुंग मणिपुरगी हांगदुना लेरिबा लबुकसिंग मसा मतोमता महै यानबा ngamba महै मरोंग ओइरिबा हंगाम थाहंदुना सही सुप्पा लौमिसिंगबु सेल थोहननबा पांदम थामली हाइना सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी CAU गी डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन डॉक्टर एस बसंतना फोंदोखरे वाफम सिंगरांग अंद्रोगी पोइरौपाता ICAR डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसिड मस्टर्ड रिसर्च भारतपुर राजस्थान स्पॉन्सर तौरगा ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन रेपसिड मास्टर्ड सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी न सिंधुना पांगथोखिबा हंगाम थारिबा लौमी सिंगा एक्सपर्ट सिंगा इंटरेक्शन तौबगी थौरम अमदा फोंदोखिबने मिखल की कैंपेन इसे सकलुबगी तमक लमदम असिगी ममिंग लेरेबी सिसकपी हुइद्रोम पुष्पारानी सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की मखादा गवर्नमेंट आइडियन ब्लाइंड स्कूल की म्यूजिक इंस्ट्रक्टर ओइबगी थबक्तगी सस्पेंड तौखरे महाकपु सस्पेंड तौखिबगी ऑर्डर अमा ngarang मणिपुर लेंगा की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ngangoम उतमना थादोरखी ऑर्डर असने मखा ताना हाई सैसकपी पुष्पारानी असि लेंगा की एम्प्लॉई अमा ओइना था असिगी तारीख 22 दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मिखल की बोट खोंबा लाकपगा मरी लेनना लुआंग संगबम दा पांगथोखिबा थौरम दा इसै सकपा यावखिबा मसिदसु नतना था असिगी तारीख 23 दा मिरेप अमगी फिराल सिंखतपगी थौरम दा इसै सकलुबगी दमक CEO ना खंगहलकपगी मतुंग इना महक मसामक्ता एक्सप्लेनेशन लेटर पिरकननबा नुमित असिमक्ता दा खंगहनख्रबने मथंगी नुमित फेब्रुवारी 23 दा महकी एक्सप्लेनेशन अदु अहिबो ओइना डिपार्टमेंट असिदा पिखलखी हाइरे लोइनना महक मसासी कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी अमतगा मरी लेनदे अमदी पॉलिटिकल गा मरी लेनबा थबक थरोम दा सरुक याखिबा लेते हाइना फोंदोरखी मसीदा सुनतना इसै सकपा हाइबसी महकी ngalingay matamdagi loina jarakpa sinfam amane loinana miyamgi mamangda isai saktuna matam kyagi mamangdagi miyamgi thaugal tawduna lakhibani maram asina kanagumba miyoi kharna isai sakna bahairakpada mahaksu yathoklubani maduda thauram adu political ga mari leinaba thauram amani haiba mahak khangkhide haire adubo saisakpi asina khumlakli pakhum asiga CEO na pirakliba mahangna isai saklubagi video footage na chingba खुदम सांगदम सिंह असिगा चाउन खेनबा लेबदगी सेंट्रल सिविल सर्विसेस रूल्स 1950 ngakpigani 1965 की रूल नंबर 10 की सब रूल 1 A की मखादा महकपु खुदक्तगी सस्पेंड तौननबा फिरेप असि लौखिबनी महकना सस्पेंड दा लेरिंगै मतम असिदा मरी लेनबा अथॉरिटी दगी अयाबा यावदना इम्फाल थादोक्तुना खक सलोइदोबनी हाइनासु ऑर्डर असिना मखाताना खंगहलक्ले खुंद्राकपम AC की मनुंग चनलैबा तांखम मयाई लेकाई दलैबा थोक्सोम बबीता देवी अमदी थोक्सोम टोनी सिंह अनि की युम हौखिबा फेब्रुवारी 28 की नुमिदांग दा मैना तुमना साखरे हाइबगी वीडियो अमा सोशल मीडिया दा थागलकपदगी लाइक माइंडेड ग्रुप LMG की एजुकेटिव काउंसिल की मेंबर सिंह वारेप लौदुना अवाबा नंगलिबा इमुंग अनि की मियोय सिंह ngarang लिसिंग कुनगनिथोय अमदी सेना सानबा फिसिंग तेंबांगख्रे ngarang tengbang bagi thorom asida group asigi nifugani thoi suba tengbang ni hairi executive council da puthoktuna kupna khanaraba matungda warep logduna group asigi thomi singna tengbang bani haina loop asigi secretary sorok haibam ojitna phongdorakle khongchat aduda group asigi president L kunjakesor sarmana lusingki khongchat aduda secretary ojit publicity secretary Rakesh Naurem advisory board ki member Brina Lini Laimujam Keranjit जोली कुमार थोंगाम डॉक्टर इतिन माइबम विक्रम कोंजंगबम सलाम
Bajani Chingba Group Asigi, Maru Oiba member Singsu Saruyaki Haidi. Secretary Ojina Pungdo Kibada Maho Lang Pok Toktuna, Lainariba, Yum, Dumnazaki Bahariba, Tambangam Daba Kwadiki, Laibaktiba Todokni, Asigumba Awaba Nanglaba Imungasida Tengbang Bahiba Sitangai Fadaba Amani, Mioi by Koi Kudima Kudong Tibana Yom Laba Punsini Kanduna, Tengbang Asi Pibani, LMZina Leptana Makata Nalamdam Asigi, Awa Anatara Basinda Angamba Mateng Pankigani, Loinana, member Ori Basinga Tama Dasumnata Gilupa Chama Samadang, Lamdam Sigi Awa Anatara Basingdama Katopi Hainasu, Mahagna Pundoke. ZMT gi investor mayam gi damakta punsinduna semkiba JC GRF amasung AGC gi member singna GMT gi founder odiba Pukrem Michael gi mathakta akanba khongjang jangsilagani haina All Manipur GMT investor na thadorokpa cherol amana haidi ZMT gi founder Oriba Pukrem Michael amasung mahaki imung manung yauna Englishing ani kunga mathoi gi September kunga nipanda inaki be agreement gi matung ina sahi asigi March tara manga dagi investor singi sell handokani haina yanaki wafam adugi matung ina hojik phaba investor singna ngaiduna lakle investor mayam gi awaba uduna athuba matamda pithok pham thokpa senpham sing adu karamba mawongda amati karamna handokani haibagi wafam sing khangan gadabani karigumba yanaki bo wafam sing asigi mayokta investor mayamda namthak tawduna miyamgi paisa amati matambu manghan bathoklabati akanba khongjang kaya sangsilakpaga loinana mari leinaba miyoy sing asigi mathakta FIR loss tawgani haide Hairok Assembly Constituency da Mikhal Gamari Lainana Thokiba Thodok Amada Laikhidraba Ningthozam Rohit ki Misi Asigi Matangda Chumba Wayal Ama Puthoktrabadi Misi Asiga Mari Lainana Semkiba Jesina Union Home Minister Amit Shah gi khongzat boycott tawgani haikre Ngarang Manipur Press Club da Paumising Unaba Amada Rohit ki Mayamba Ningthozam Rosana Hai Mikhal da Hena Thawai Yausinduna Laikhidraba Miyoi Amagi Achumba Wayal Puthoknabada Thausabi mami tabasi yaningde Hairoki miyam amadi mihat asiga mari lainna semkiba JC against the brutal killing of Ningthozam Rohitna Hairokta Union Home Minister Amit Shah na Mikhal gi bot khomba lakpasida boycott tawnana ba firap laure Hairok esida Mikhal ga mari lainana awa ana kaya ama thokrabani masida natana Misi Mina yauna asok apan kaya thokre asigumba phibam sing asi yengduna Union Home Minister na Hairok esida security ki asoiba laikhidraba haina yengsilam labadi hena nungairam gadabani adubo Mikhal khaki khanduna bot khomba changlakadaba asi laibak thibani karigumba JC gi wafam sing asi na thaiduna changlak labadi thohaningdaba thodok sing tholak payai haina su makhata na phungdorakli Manipur Technical University MTU gi Department of Civil Engineering da Tare Suba semester tamliba Mahairoi Kanglup amana Singleipak Cement Lengoi amati Wayan Sinarga Saba Eco Friendly Oiba Check Makhal ama ngarang puthokre MTU gi Civil Engineering Department na thadorokpa cherol amana hai asigumba Eco Friendly Oiba Check Makhal asi puthoknana bagi damak department asigi assistant professor Kosai Gil Laisang Them ki Mitjang Makhada Mahairoi Tongbram Bidyapati Banasri Laipubam Hizam Warjit amasung Hazar San Nongmai Themna research ki thabak tawkhibani hauzik miyamna yum sabada siznari basek makhal asi mayamna ikpa changi hai basek makhal asi puthokna bahona bada sing koila biomass na chingba fuel mai thaduna air pollution chauna thohali adum oinamak MTU ki Mahairoi singi team na puthokli bachek makhal asidi eco friendly oibada natana semilon da su chauna kana bapi gani haidi team masina sek asi puthokna bahona bada Manipur Technical University ki Vice Chancellor Tongbram na wakhalon amadi paukta kaya pibibagi damakta su thagatpa phongdorakli
कोविड वैक्सीन अमदी कोविड टेस्ट तौननबा RT किट म्यांमारोम दा पुसिननबा होनरबा मियोय अनि असम राइफल्स टेक्नोपल बटालियन इम्फाल मोरे लंबीगी टेक्नोपल चेक पोस्ट तगी फारे हाइदे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा हेंगलेप की खुंजासिंगना अना लाइंग संग लंबी थोंग अमदी मनुंग हंजिनबा मफमसिंगदा अहेनबा मित्येंग थंबा लेंगाक अमा लाकपा पामले इम्फालदगी किलोमीटर 194 रोम लापना लेबा खुल असिदा मियोय 100 लोमना खुंदादुना लैरी खुल असिदा ngasi फावबा लेंगाक अमा लै हाइबगी ममी ताद्रि हाइबा याय कुनगा माथोय सुबा सेंचुरी की मतम असिदा मोबाइल नेटवर्क फंगबदा वाबा खुल ओइबता नतना अना लायंग संग लेतबा मति लंबी थोंगी फिबम साथिना फतना सो लैरे खुल असिगी मताइदा खाइखोलेन कौबा खुंजा अमना फोंदोरकपदा हेंगलेप खुल असि ngलिङै मतमदगी खुंदादुना लैरकलबा खुल अमनि चिंगी मनुंग हंजिनबा खुल असिदा लैरिबा खुंजासिंगना मतम मतमगी ओइना सुबयाबा थबकसिंग सु नोमलगा हिंगबने मतम सांगनदगी मणिपुर लेंगाकी अहेनबा मित्यंग संबिदना लैरकपना खुल असि ngasi फावबा मखल अमतगी अहोंगबा लैतना लाक्ले खुल असिगी ओइना ममिंगतगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर अमा लै मसिसु PHC अमा ओइबगी लैफम थोकपा खुसु खुलाइसिंग लैतबना PHC संगलेन असि सगोलगा पांखक ओइदुना लैरि PHC असिदा डॉक्टर अमदि नर्सिंग मथौ तौहंदबना मरम ओइरगा खुंजासिंगना अना अयेक यावरकपा मतमदा खुदोंचादबा चाउना मायोकनदुना लाक्ली चही खुदिंगी अकनबा खुदोंथिबा अना अयेक यावरकपदा सगाई सादुना पुबगी अवाबा खुंजासिंगना मायोकनदुना लाक्ली हौकिबा चहीदसु असिगुम्बा थौदोक असि मसिंग थिंगमदना थोकिबा लैरे लोइनना खुलसी तमना लाकपगी लंबिसु असुकी मतिक फिवम फत्तबना 4x4 पिकअप गाड़ी नत्रगा शक्तिमान गाड़ी नतना चथोक चसिन तौबगी पांबै लैते पैसेंजर गाड़ी ओइना खुल असिदा 4x4 टाटा अमखक चली मसिसु ngasi चटखरगा हयेंग हलकदबनी मसिगी खुदोंचादबा मायोकनरिबा सिगी अचौबा मरमदी लंबी थोंगी फिवम फत्तबा सिनने नोंजु थागी मतमदना खुदोंचादबा हेना मायोकनै मसिदा नतना खुल असिदा लेंगाकी हाई स्कूल अमखक लैरिबा सिसु लेंगाकना मतमतमगी ओइबा अहेनबा मिजेंग संबिदबदगी नोमनोमगी सोक्चिलक्ले मरम अदुना लंबी थोंग अना लायंग संगदा अहेनबा मिजेंग संगदबा अनौबा लेंगाक अमा लाहनिंगबगी अपांबा माइके असोंगी मियामना फोंदोरक्ले तरानिथोय सुबह मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की फल लाउथोकदबा मार्च 10 की मतुंगदगी बीजेपी की थंबाल संगलेन मिरांग थुबा हौरगनी हाइना CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की स्टेट सेक्रेटरी एल सोटेल कुमार हाइख्रे खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मणिपुर प्रोग्रेसिव सेक्युलर एलायंस की कमन कैंडिडेट ओरिबार के अमुस्नागी युमदा पोलिंग एजेंसी की ओइबा अपुनबा खननैनबगी मिफमदा सरुक याकिबा एल सोटेल कुमार हाइ फेब्रुवारी 19 अमदी मार्च 5 दा तांकक अनि थोकना पांगथोकदोरिबा स्टेट असेंबली मिखल असिदा बीजेपी न सीट 10 यौना फंगबा ngamloidobagi फिबमदा लैरे लाकदोरिबा नौबा लेंगासिदा हौजिक चीफ मिनिस्टर ओरिबा एन बिरेन संगजफम फंगदबदगी अवाबा मायोकनरगने लोइनना थंबाल संगलेसु मी लैतबदगी मिरांग थुबा हौरगनी हाइखी अमरोमदा फेब्रुवारी 19 दा खुंद्राकपम एसिदा बीजेपी मिरेफ की मिखल कमरी लेनना पांगथोखिबा मियामगी मिफम अमदा बीजेपी की लेंगाक अमुक हलकलबदी युंगांग योलहनगनी हाइबा चीफ मिनिस्टर की वाफम अदुबो CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल ना अकनबा मौंगदा कंडेम तौख्रे CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल की असिस्टेंट सेक्रेटरी M जोय कुमार लुवांग न थादोरकपा चेरोल अमदा थिंगबिननबा लैतना कैथेल अमदी खुलकी मफम कियादा यु मरांग कायना फंगनरकपदगी इमुंग मही लांगबा खतना चैनबा अमदी युमलोनबदा अकायबा पीबा थौदो वाथोक लेप्तना थोकलिबने असिगुम्बा थोअनिंगदबा थौदो कया असिदगी कननबगीदमक कुमजा इंग्लिशिंग अमा चमापन हुंबुदागी मतम अद्वाइदगी नुपी लुपसिंग तुंगी युम्बिरेल ओइगदबा सिंग अमदी मिचम्यांग की पुंसी कननबा निशाबन सेमदुना यु थिंगनबा होनबदा थौदांग कया लौदुना लाक्लिबनी हाइबसी मकोक थोंगबा लेंगाक लोय ओइरिबा
Chief Minister na khangsinadaba si laibak thibane lamdam asigi tongan tongan banupi lup amadi civil society organization kiana state asida yuyon ba masung sungba thingnaba hanba leitana akan be ho sangsilakpadagi kumja inglising amachama pan mobudra ka mathoida state assembly na the Manipur liquor Prohibition Bill pass tawkhibane adubo laibak thibadi ek asi leina lenga asina Manipur da phangba yungau makhal sing atopa state sing da thadoknaba anobe ama state assembly da pass tawnanaba honarakpadagi leibak wathok oikibadu miyamna kaunadribane Cherol asina makhatana hai asigumba senjau paibasing sogatpa BJP gi machat adu Manipur da su Chief Minister N Birena nauna yungang yonba dukan sing hanghanana bawa fam haudorakli basi lamdam masigi thabak phangdabadagi kangaunaraba naha kaya yungangi ipakta irak nahanana honarakpani haina CPI na lawi Misam miyam gi khandaba senjau paiba singita khanba BJP gi lenga asi pangthokadoriba state assembly mikhal asida amuhana halak handanaba miyam na hotna minarase center amadi state asida BJP gi lengak lakpadagi makhal amatagi awanba purakpa laite miyam na nongmada tangai fadana sangba potlam singi mamal wanghanba petroleum product singi mamal hengalhanba sakthong gas ki mamal hengalhanba amadi lomi miyam gi mayokta leiba BJP bu para tambirase haina apel tawri Sel amadi masan power sisinaduna mikhal mai paknana bahonariba Bharatiya Janata Party BJP gi mirep singda anoba paratam birase haina all Manipur nupi marup na phongdokkhre nupi marup ki secretary L Sumati Valana thadorok pacherol amada hai Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly mikhal gi matam naksilakpa sida singa masung tampaki Assembly constituency kharada amukta ukhidriba mawongda pamdaba thodok wathok kya toina tholakliba asina mikhal asi free and fair oihanba ngamlaroi ta haibagi chingnaba leire asigumba pamdaba thodok masing yamna hengalakpada state home minister na mara leibasing matam sana fanana bahona dribasi democracy da thajaba thamjaba singda chauna ningba kai halle mikhal mamang da pamdaba thodok masing thingamdana tholakpa asina bot thadabagi chang nemnabagi masak oirakadra haibagi mipaiba phawi mikhal da selama sumasan power kai hena sijinaduna assembly da phampham phangnana bahona ribasingna kaidongwinda su micham miyamgi aphaba tunglamchet ama purakpa oithokloi asiguma mirep sing asidadi masagi hen balanthum lepsinana bohona bakhaktani haibasi haukiba mikhal singna bot thadabagi hak phangraba singna nahounana khanthaba matam oire state asida leiriba BJP lenga asina sahi manga da congress na sahi 15 gi manungda pangthokpa ngamdraba thabak kaya pangthokpa ngamle haina makhau pongna miyam tinba mafam singda phongdoklaga mikhal naksilakpada maithi bananglagani khangbadagi angamba pambai sijinarakli yumlakta nongmai kapsinba bom pokhai handuna miyam da ki tujungba thoaliba simak democracy bu khongauna bani loinana ECI na piba model call of conduct ki wangmadane pangthokadoriba mikhal asida mana pamba mirepta bot thadabada kanagumba amatana voter singbu mipaiba pohandana bohonade haibagi mami tari masigi khudam de handak tasu taunariba kuki lalholup kharana BJP gi mirep sing sogalagani haina media da phongdoknaraki batu lenga asina lalholup singbu mikhal gi khulai oina sijinari haibadu hena mayak senglakle sahi manga gi manungda amukhak tangna phangba voter singi maman naidraba hakpu masan pawarna matnana bohanariba lenga asigi saklon asi miyamna mamutana khanthaduna tungi mirol singi damak asanba mityenga loinana awonba Manipur ama puraknana ba miyamna BJP gi mirep sing inthoknaba honaminarase miyamgi aifanana ba khandaba oidaba namthak tawduna panghaida hajinba democracy gi asengba masak manghanba miyamgi freedom of speech manghanana bohonaba power khakta mihoba BJP da anoba para tambiba matam oide haina cherol asina makhatana phongdorakle Manipur State Film Development Society MSFDS na sahi asigi oina sutara mari suma Manipur State Film Award 2022 gi damang Manipur Film Documentary Film Short Film amadi Music Video sing Mars amadagi hauduna Mars ki tarik 15 fawba thajilakpa yagani hairi
थाजिलकदरिबा फिल्म अमदी म्यूजिक वीडियो सिंग असि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ना 2020 की जनवरी अमदगी 2021 की डिसेंबर 18 फावबदा सेंटर पीखिबसिंग ओइगदौबने फिल्म सिंग असि खकनतना वेस्ट राइटिंग ऑन मणिपुरी सिनेमा वेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अमदी वेस्ट बुक ऑन मणिपुरी सिनेमा गिदमक्तसु एंट्री सिंग असि थाजिलकपा यागने हाइरिबा कैटेगरी असिगी ओइनसु मखोइगी फिल्म सिंग अदु 2020 की जनवरी अमदगी 2021 की डिसेंबर 18 फावबदा फोंखिबा ओइगदबने स्टेट फिल्म अवार्ड असि सही खुदिंगी मणिपुरी सिनेमा बो हेना मांगजिल थाबा लंबी अमदा पुखलकपा ngamnanabagidamak मणिपुर लेंगा की महुत सिंधुना मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी न पीदुना लाखिबने अवार्ड असिगी मकोक मथंग तारबसिंग अदु 2022 की अप्रैल 4 दा सोसाइटी असिना सिंधुना पैलेस ऑडिटोरियम दा पांगथोकदरिबा ममी नुमिता यंथोकनी हाइदे हौजिंग मपान योइबा पाव खरदा पिजरे लान नमरम ओरगा तंगदु लेतादबा फिबम अमदा लेरिबा यूक्रेनदगी इंडियन सिटीजन सिंग मफम अदु थादोक्तुना लेबा असिदा हलकनना बखंगन खरबा मतुंग अहानबो इन इंडियन सिटीजन खरा ngarang मुंबईदा थुंगलखरे हाइना छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट CSMIA की ऑफिशियल सिंगना फोंदोखरे तेलंगाना की नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट अमा कायबदगी नुपी पायलट ट्रेनी अमा याव अमा लेखिद्रे हाइना IANS की रिपोर्ट अमना फोंदोरकले हंदक लेबासी की स्टेट मंगादा पांगथोकदोरिबा लेजिस्लेटिव असेंबली मिखलगा मरी लेनना इन्फोर्समेंट एजेंसी सिंगना यामलबा सेंफम सिंग अमदी यू सिंग फागतखरे हाइन इलेक्शन कमीशन फोंदोखरे रशिया ने यूक्रेन दा लंदाबगी खोंगथांग कंडेम तौबा सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन की मतंगदा वोट लौनबदा इंडिया यावखिद्रे मॉस्को न यूक्रेन की मिलिटरी टारगेट सिंगदा मखाताना अटैक तौदुना किप्ता लेप्तना अकनबा प्रेशर पीरी अमरोमदा नाकल अनिना हकथेंगना वरी सानबा हौनिंगबगी अपांबा फोंदोकनखरे यूक्रेन की खानोंपोक थंगबा सिटी मेलिटोपोल कंट्रोल तौरे हाइबा रशिया की क्लेम यूनाइटेड किंगडम UK की आर्म फोर्सेस मिनिस्टर जेम्स हिएपिना याखिद्रे हंगेरी की फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर पीटर जिर्जाटोना लेबा असिगी कैपिटल बुडापेस्टपु रशिया अमसुंग यूक्रेन की मरक्ता फीस टॉक चथनबगी मफम ओहनबगी वाफम हौदोखरे इराय नुमित की नुमिदांग अथेंगबदा मिनिस्टर असिना महाकी फेसबुक अकाउंट ऑफर असी तौखिबने चेस्निया की स्ट्रॉन्गमैन अमसुंग लुसिंगबा रामजान कादिरोवना यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्कीदा पुतिन दा कॉल तौरगा ngakpinanaba हाइजबगी वाफम पौताक पीखरे यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ना सुदान की अमिन अवाटपु यूक्रेन गा मरी लेनबा यूनाइटेड नेशंस क्राइसिस कोऑर्डिनेटर ओइना थौपो हननबा असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हापखरे हाइदे थांग नुमित के युक्त किप्ता रशियन अटैकर सिंग अमसुंग यूक्रेनियन फोर्स की मरक्ता मखाताना अकनबा लान सोकनखिबगा लोइनना साथिरबा मिसाइल अमा कापसिलकपदगी कैपिटल सिटी असदा लेबा अवांगबा अपार्टमेंट अमा अमांग अता थोहनखरे
Security की फिफम फगनबा काबुल अमदी युमथंगनरिबा प्रोविंस सिंगी मफम खरदा डिफेंस की डेप्यूटी मिनिस्टर मुल्हा मुहम्मद फजाल मसलूम की कमान मखादा क्रिमिनल सिंह फाबगी ऑपरेशन अमा चथखरे हाइना इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान लाउथोखरे हौजिक सानबगी पाउदा इंडिया की नुपी हॉकी टीम नंगरांग थांगजी नुमिता मफम असिगी कालिंगा स्टेडियम दा अकन बलंबा तौनदुना सानखिबा मैचता स्पेन बो अनि अमदा माइथिबा पीदुना फिया फ्रो लीगदा मखाताना माइपाक पंगमख्रे सही असिदा पांगथोकदबा सब जूनियर अमसुंग जूनियर वुमेन्स नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022 दा मणिपुर की महुत सिंधुना सरुक यारुगदबा टीम सेमनबगी ओपन सिलेक्शन ट्रायल अमा मार्च अमदगी तरानिपान फाव खुमलंपा हॉकी स्टेडियम दा पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर हॉकी की चेरोल अमना फोंदोरकली इंग्लिशिंग अमगा चमापन मबुद्रागा मापनदा मणिपुर युम्बु ओइदुना पांगथोकिबा मंगा सुबा नेशनल गेम्स दा मणिपुर ओवरऑल टीम चैंपियन ओइदुना राजा बालेंद्र सिंह ट्रॉफी लौखिबा नुमित फेब्रुवारी 25 बु निंगसिंगदुना पांगथोकपा मणिपुर की सानारोइसिंग नुमित पांगथोकनकिबगी पाव मखाताना लाकली अम्फान सिंधुना पांगथोकपा हुमफुगा हुमदोई सुबा सार सुरसाल सिंह KCSI CBE मेमोरियल इनवाइटेशन फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-2022 दा टीम मापलना क्वार्टर फाइनल स्टेज दा थेंगनबा सेमसाखरे अमसुंग इंटर मिलाना जेनोदा चतुना सानरुबदा गोल चनदना ड्रॉ ओइखिबदगी नहान AC मिलान की होमदा उडिनिस की मायोक्ता ड्रॉ सानखिबा दुगी खुदोंग जाबा लौबा ngमखिदबगा लोइनना मखोइगी लोकेन राइवल AC मिलान बो सेरी A की मकोक्ता लेंगदना अदुमक लेइबा याहनख्रे हाइरि लोइसिलकपदा मरोइबा पाव अमुहना मियामना थिंगबदगी यूनियन मिनिस्टर रंजन तोंगबा हेलीकॉप्टर नोनेदा ताहनखिद्रे मथंगी लेंगाक्तसु बीजेपी ने इंगतपा पुरकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइख्रे यूक्रेन की जेपोरेजियादा मणिपुरी महैरोय क्या बॉम्बिंग नंगदुना लैरे बिनित्सियादा लैरंबा महैरोय सिंह रोमानिया तमना थोगलकपा हौनख्रे हाइरे बीजेपी ने लालहौबा सिजनरकपा लोगी वांगमदनी हाइना हानगी चीफ मिनिस्टर ओ इबोबिना फोंदोरकले कोविशील्ड पुसिनना बहनरंबा मियोय अनि पुलिस फारे
KNO na miyam da kihanbagi mayokta Congress na Chief Election Commissioner da wakatkre haidi ahan batangka ki bot khom baloisinkhre mikhal asida voter lak taragani thoi henbana mirep samaga humudra humdogi laibak lepkadauri Churasanpur da bom pokhaibada angang ama yauna miyoi ani sire miyoi mangha na sokle Sahi mari khakta ngaribi angang ama covid na maram oiduna laikidre haidi Bot thadaram daida nota ningsing biu haina pripak pro gi mangkaidagi phongdorakli Campaign da isai saklu bagi huidrom pusparani thabaktagi suspend tawkhre Amadi hector chawnga romda hangam thanduna lawmi singda senthok lehnana bahonari haina phongdorakli Bijariba pausing asiga loinana hawjiki oinadi nukti gi phongliba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing Miyam da picha baloishinjari tabiriba singbo amuka hana pusparani laisramna khurumjari